ibata kerinana. Turang rasenina remengkah kuta dengan sekatakan firman Tuhan, siapa kalang hati mereka kegeluhan dengan tempat kita tuduras pasna. Mulia dengan mahaga. Ibasie ibatan di manusia tanggung jawab jaga kemudian ras ini kagaan ibata ibas dirinya ras krina temanna manusia. Maka ibas minggu ajasi manusia enda ibabai kita guna sedang maka kita krina emo manusia si menegak ya ada pun ibata. Beriau kita si puji Tuhan semoga kita dendenta ras karne nomor 268 ayat sada ras ketulukan. Puji Tuhan di batanta, katakan bujur mana, sebab ia si mereka pasuman bantah. Pelindras mulia kekelengan Tuhan, ibas doni endah. Ajari oh Tuhan, kami krina anandu, saksikan kerina perbahanandu. Ingat kami badan Tuhan, mas kegeluhan kami, samsi mereka kegeluhan, bertetap ukur kami. Pelindras mulia kekelengan Tuhan, ibas doni endah. Ajari oh Tuhan, kami krina anandu, saksikan kerina perbahanandu. Ibas gelar ibata Bapa si jadikan manusia sentuh ras tempasna. Ibas gelar Yesus Kristus si ngergakan manusia alu mereka dirina. Ras ibas gelar kesasuba dia si pengasuh manusia ngergakan dirina ras temanna manusia. Perkuah hati ras damai ibas ibata Bapa anakna Yesus Kristus. Ras ibas berembakan kesah sebadia, ras kita terina gelar. Amin. Berita karena surah-surah ras perbahanan ibadah. Silakan muka. Okam sinalihkan pujun si Peter jadi gedu dengan dapuskan kebenaran utama buat kelas kamus lima si itu. Perbalaskan kata di bata eda si puji ia aluradu ras kita rende pas kita deden danari nomor 250 ayat si pemenara si berbang. Langi kebenaran, berdaulat si jahat, pakai
Puji bandibata si mada basa. Oh Tuhan, Tuhan kami, kemuliaan teridah di belang-belang dono, sehu surga kami terpuji. Adik utare ku langit kena pandu, kuidah bulan ras bintang-bintang, si kita makendu ibas inganna. Ibahandu ia teruhan asalkan kamu mencari. Itaku kendu ia alu kemuliaan ras kehamatan. Tole nari sepuji Tuhan, aluras kita rende, ibas kita benden tanare nomor 200 pusada, sirdekan air sadar sekeluarga. Durang rasemina bagi ulina cara dibata juga menjadikan kita mulia dengan bahagia. Gelah kita jadi temanna jagai rasa negakan betul. Si sedari maka bagi tel ulina surah-surah dibata ibas geluta. Ibas dibata ngergakan senda sedih alu mempuli dengan mulia. Kugangin dia kita ibas ngergakan teman-teman manusia dengan jagai depan si depan. Mari lagi tolesi aku kan salah debak taman di mata ibas paksa tenang semua.
Tuhan berkuah dengan perkelengkap. La pedas kemrah dengan dum halu keleng hati si tetap. Labu kita hukumna sueras dosanta. Labu yang baru seman manta sueras kesalahanta. Maka selaku kesuruhan dibata, aku nokkan katana man banta krina singaku dosa kesalahan. Dengan jerah ibas dosa ras kesalahanta nari. Bali ras ganjangna langit ibabu doni nari. Bagi kau melina kelam atena man kalak si kemalangan man bana. Bagi daunna keputakan arah kesudutan. Bagi ibu daunna dosa-dosa tak imas kita nari. Bagi kelam ate bapa man anak-anakna. Bagi kau pergelem di bata kalak si kemalangan. Meriah purta karena dosa tak mengko ia lebih. Tuhan arah kita mendengar narik nomor 423 sendekan ayat sadaras betul. Rungun si kelengit Tuhan coba sana kita ngoke kata di batas si pemenang ibas wari mingweda si ibuat ibas Ezekiel 10 ayat itu sesiwa Ezekiel 10 ayat itu sesiwa. Mari ras-ras kita memberikan baginda kata ibadah. Lah pernah ICP itu
puna entah pe irampasna. Barang-barang jaminan kalau si hutang manfaat tetap diberikan. Si kelihen diberi nama. Kalau si manjang-manjang iuisina. Adik kalau minjam duit manfaat lah pernah berbahan rumah. Layang di terbahan jahat dan ibas tetap perbuatan ibalas kenal putusan si wujud. Kalau sebagai patuh kapman perintahku dan alun tengah dipakai undang-undang ia kalau guna yang makan ngeluh ia bagi Tuhan si terdolat. Ketua kalau semungkin kata di Batak dingin si makai kencang di bas grupna si tetap wali. Haleluya. Menakan korbahta, mari dadudas kita artoto. Bapa sini surga, si ikelengi kami, ibas anak ndu Yesus Kristus, bujur ikatakan kami manbandu Tuhan, arkiteken keleng atendu, bancika kami, lid ibas keadaan sehat-sehat, lakurang sadakai pe. Bapa, ibas waris si sendah enda, ate kami lako megiken katandu, lagi Bapa, walau pe kami ibas kesempatan enda, lid ibas rumah kami sekala-sekala, la banci kami pulung ibas rumah ndu si badia enda. Tapi enda krina la angkurangi ketedahan ate kami, la komuji ras memuliakan gelar ndu. Bujur Bapa, dage ibas kesempatan enda pe, sarayandu sinahkan katandu. Kam dage si pegegehi iya, si mengasupi iya, lako banci isah kena katandu, alu tangkas, gelah banci iartikan kami, ras banci dalankan kami ibas kegeluhan kami. Ibas gelar Yesus Kristus, Tuhan ras juru selamat kami. Amin. Salom mejuah-juah manbanta krina ngawan perpulungan ijape kamringan Pak Sagundari. Khotbahta ibas wari sendah enda, ibuat ibas Johannes Waloh ayat sada seh 10 sada. Johannes Waloh ayat sada seh 10 sada. Bagenda kata dibata, alu judul sekala diberu terdad erlua-lua. Kencabage mulih jelma si enterem, ku rumahna sekala-sekala, tapi Yesus lawes ku uruk seton. Pebagina mulihkan Yesus ke rumah pertoton. Kalak si enterempe reh dahi ia. Kundul Yesus jenari ibena kena ngajar. Paksa ia ngajar, reh guru-guru undang-undang ras kalak Parisi. Ibabana sekala diberu, si itangkapna asum diberu erlua-lua. Isuruhna diberu tedis ilebe-lebe jelma si enterem Jenari nina man Yesus. Diberu enda itangkap kami asum ia erlua-lua. Ibas undang-undang isuruh Musa maka diberu si bagenda arus ibenteri alu batu seh mate. Tapi kam kuganindu. Kala enda nungkun gunan cubai Yesus. Atena gelah lid dalan guna Yesus. Tapi mungku Yesus. Maaf, ayat penemken, kala enda nungkun gunan cubai Yesus. Atena gelah lid dalan ngaduken Yesus. Tapi mungku Yesus. Isuratina tanah alu jari-jarina. Lalap igegehi kala andai nungkun. Perbahan sie jurga Yesus jenari nina. Apai kam si lenga pernah erdosa.
ialah lebih mentersa. Kenca bage mungkuk ka Yesus, isuratina ka tanah. Megi jawab Yesus enda, lawesen kala andai sekala-sekala. Mulai ibasi metuana nari, seh maka Yesus nari ngenca ije ras diberundai. Jurga Yesus jenari nina mandi berue, ija kala andai kerina o bibi, lakin lit sekala pe ngukum kam. Terjabab diberue, sekala pelang tuan. Nina Yesus manbana. Adi bage, aku pe lakam ku hukum. Mulihlah, olanai bahan silangena ate di bata. Salom mejuah-juah manbanta krina perpulungan Tuhan. Ibas minggu enda, temanta siban ibas modramen emkap bahanlah singena ate di bata. Bahanlah singena ate di bata. Kaikin singena ate di bata enda. Singena ate di bata, siteh tentuna adik kita deheras di bata. Kuasa kesah sibadia, si mabai kita gunandalanken kai singena ate di bata. Ibas ogenta si pemena, ibas Ezekiel 10 waloh ayat 7 sesiwah ngata kenca maka kalak singena ate di bata, emkap kalak si patuh man perintah di bata, janah metenget man undang-undang di bata. Ia kalak benar, peduli man kalak si deban. Lah ngukurkan diri sendiri rasi debanna. Secara khusus agenda ijelaskan, maka kala singena ate di bata, emkap kala sila menipu, menghuli perbahanan naman ICP, langgit iam bual, meriah ras ICP, lanai akap nakala si deban jadi kala tapi teman nakrina, ras arban bujur man ICP. Sienda tentuna lah menukah ngelakon kenca. Sebab surah-surah daging megati petembil lah surah-surah di bata. Kebenaran labo jadi semerga ibas keguluhan. Kai si menguntungkan, si jadi si banci mempertahankan bibawa, ketenaran, entah pe jabatan ta, si jadi perayakan jelma si gundari. Ibas invokasio ngata kenca maka silaka mekam okam sinalihkan kubujuran si pentar jadi ngeduk dengan dampeskan kebenaran ku tanah. Enda pe nuduh kenca maka mekatep ibas kegeluhan enda enterm kalak pang dayakan kegeluhanna guna harga dirina. La soal manbana kata tuhu tah bual. Kekurangan kalak ngencai idahna, sementara kekurangan na la pernah idahna. Krina imbangna, lalit sim jadi temanna, si banci dalanken raduras ia. Bagi guru undang-undang ras kalak parisi ibas khotbah ta sendah. Ia sengaja menjebak Yesus, alu make sekala diberu si terdat erlua-lua. Tujuanna mendarami kesalahan Yesus. Sebab kehadiran Yesus banca kala enda lah nyaman. Popularitasna menurun sebab melala kala ikutkan ia. Janah ngonadingken kerina guru-guru agama enda. Maka idaramina cara gerah banci nangkap Yesus arah undang-undang si ipelajarina. Adikin tuhun dalankan undang-undang si payo Athena, rikutkan undang-undang Musa, tentu diberu rasti dilaki si terdat erlua-lua, si iukum alu iben terbatu, seh mate. Tapi ibas ogenta sendah, kecibal si beru ngenca si ituriken, si dilaki lang. Karena persoalan endape, guru undang-undang raskalak parisi tentu enggo siangkan dalam keluarna. Maka lalap igegehina nungkun Yesus. Adi jawab Yesus diburu ersalah,
maka harus iukum berikutkan undang-undang Musa, maka iperimbang kena perintah Romawi si sangana paksae kuasai Israel. Sebab hukum sebagai lasueras undang-undang Romawi. Tapi adi Yesus ngatakan ca diberi la salah, maka iperimbang kena undang-undang Musa bagi kala Israel. Karena ide terus dungna ngerana Yesus. Tapi jabab si beri kena si tekpelai arabken kala ndai. Kita nen ibas ayat pitu singata kenca maka jurga ia jenari nina apai kam si lenga pernah erdosa ialah lebih si mentersa. Jawab si berikan Yesus dem alu kuasa ngulihkan persoalan kubas pusuh praten guru-guru undang-undang ras kala Parisi enda erbanca kala enda kebenen wibawa ras lanai pang erban keputusan sada persada kala andai laus nadingken ingan mulai ibas si metua nari enda pe ngatakan ca maka kala si enggu metua si pentar ras simbue pengalamanna ngakui maka krina pernah ngelakukan dosa nuduhkan maka sura-sura si lamuhuli tentu hasil nape lamuhuli ka guru undang-undang ras kala Parisi dat kemelan lapang naring rana dungna laus ia sada-sada dage ugasi terjadi nandangi di berundai ibas ayat 10 sada ikatakan nina Yesus mandi brue adi bage aku pe lakam ku ukum mulihlah olanai bahan silangena ate di bata. Enda tentu jadi keriahan si luar biasa nandangi di beru enda. Ija ia seharusnya mate tapi dat keselamatan arah jumpa ras Yesus. Tapi lit syaratna emkap olanari bahan dosa silangena ate di bata. Kai si ibahan Yesus arah langukum di berue. Tentu enda nuduhkan keleng ate ras usihen. Labo karena Yesus permisi entah pe kompromi nandangi dosa. Tapi karena keleng ate si la ersibar guna mere kesempatan jera nandangi kesalahan ras dosa nari. Janah si tuhuna dibundai pe nggodat hukumena. Emkap mela ras biar. Sebab iarak kujul masih enterem. Si menuntut ia harus dihukum mate. Kita pe selaku anak-anak di bakta si enggo ndatken keleng Athena ibas dosanta nari marilah silakukan kegeluhenta bagi singena ate di bata. Subuh ibas pengerana perbahanan bagi pe pemikiran ta. Olah siakap kita saja si benar sementara kalak deban salah. Tapi marilah si ingeten gelah kegeluhan banci erdalan mahuli. Minggu enda kita iaju guna ngergakan ham. Kaikin ham entah pe hak ajasi manusia. Emkap si sifatna universal ras mendasar mantep-tep manusia. Kerina manusia seri meherga ada pendibata. La memandang suku, agama, ras bangsana. Subuk galang tah kitik, dilaki tah diberu, bayak tah musil rasidebana. Kita ibre kebebasan ibas mendalankan kegeluhan ta, tapi bertanggung jawab. Itu kebebasan yang bertanggung jawab. La melanggar hak-hak kalak sideban ibas kita mendalankan hak ta. Ibas kegeluhan ta gundari, ija kemajuan teknologi si luar biasa. Melalasi idah lanai kalak ngergaken sada kalak sidebanna. Khususna ibas media sosial. Melala kalak asal ngerana
entah pe nulis berita ate-atena saja. Lah memikirkan kalak si deban sakit hati, entah pe banca kalak lemah. Kebebasan si bereken enggo isalah gunakan. Selaku anak-anak di bata, si enggondatkan kemalaman ate ibas di bata nari, sepatutnya kita pe ngergakan kerina manusia bagi Yesus enggo ngegakan kita. Mari si pergunakan kebebasan bermedia sosial alu mehuli, bancinahkan kelang ate di bata man temanta. Mere penghiburan entah pe pergegah alu tulisan-tulisan ta. Alu bage kegeluhan ta si pergunakan untuk kemuliaan di bata. Amin. Mari raduras kita artoto. Bujur Tuhan, engkau berekendu pengertian man kami, ibas katandu nari. Gelah kami ngasuk ngergakan geluh kami, bagi pekalak sideban, alu mehuli. Breman kami kepentaran, gelah kami banci, ngalakan kerina, bagi singena atendu. Bujur Bapa, ibas gelar Yesus Kristus, Tuhan Dras Juru Selamat kami. Amin. Gundari seh kita ku pengakuan kini teken. Mari si aku kan kini tekenta raduras krina kala ibelang-belang doni enda. Aku tek mandi bata bapa sila arsibar kuasana si nepal langit ras doni. Aku tek mandi Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur sing udang-udang nari si so keliaman tergelar si Maria. Sing nanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mate, jenari ibu kuburken, nusur kudoni kematen, petuariken gokeke ibasi mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhun di bata, bapa sila arsibar kuasana, jenari me iya pagi, ngeranakan singgeluh rasinggo mate. Aku tek man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegelun si rasa lalap. Amin. Gundari seh kita ku nahkan persembahan, ibas nahkan persembahan enda, bagenda kata di bata. Di bata enggo nepa kita mulia dengan meherga. Mari dage sisahkan pengatakan bujur mandi bata arah persembahan ta. Kata di bata si jadi palas ibas kita nahkan persembahan ta. Oh senina sinangku, nginget perkuah ati di bata simbelin si isah kena man banta, kupindo man bandu. Andeskenlah kulandu mandi bata saja, selaku persembahan singgeluh rikutken singena Athena. Sabab bagi me arus nakam sembah mandi bata, sueras biakndu selaku makhluk sirukur. Ibuat ibas Roma 10:2 ayat sada. Persembahan enda, mari si puji Tuhan, alur rende kita ibas kitab denden, nomor 316 ayat si pemena saja. Mari raduras kita ertoto guna pertoton persembahan bagi pertoton sapata. Wujud ikatakan kami manbantu Bapa, ibas berkuah ras keleng atendu, goka kami banci, bagikan katandu ibas wari minggu si sendah enda. Bagi Bapa, ibas kesempatan endandaeng goka banci ipu pulung kami persembahan kami. Dage
Banci persembahan enda dan ci pergunakan guna pemuliakan gelardu. BGP sidit ibas kami, kamdage sing ngajari kami, guna banci pergunakan kami untuk keperluan kami bagi singena atendu saja. Tuhan ibas kesempatan enda artotope kami guna ngawan perpulungendu ijape kami ringan. Ibas kecibal kami sada persada, ibas melala permasalahan si hadapi kami. Kam tetap singkauli kami Tuhan Yesus, ibas ngalakan perbeben kami. Subuh ibas pinakit, subuh ibas ekonomi, bagai ibas mendalankan kegeluhan keluarga kami. Bapa, kam tetap singkawali kami, simbere dalan pula ibas krina permasalahan kegeluhan kami. Terkhusus Bapa, ibas sangagun dari nandangi pendidikan anak-anak kami. Ija Bapa, ibas kesempatan enda anak-anak kami ngelakukan persekolahan alu online. Bapa enda tentu baru anak kami. Maka kam dagi simbere kepentaran manbana. Segala ia banci mempergunakan teknologi si lead ibas ia. Gelah banci pergunakan na, banci pakena untuk kelanjutan pendidikan si muhuli. Kam ngajari ia Tuhan Yesus. Gelah banci angkaina kerina teknologi si ipakena. Bagi Bapa artotoka kami nandangi kergeluhan ngawan perpulungan du Bapa, ijape kami ringan. Bapa, teh kami Bapa ibas sangagun dari Tuhan Yesus, ibas permasalahan COVID-10 siwa silengadung-dung Bapa. La itah kami uga dalam keluarga Bapa, dagi Bapa kam pegegehi kami, kam si pengasup kami, gelah kami banci ngelakukan bagi si perintahkan pemerintahan kami, ibas dalani kegeluhun kami, gelah kami banci jaga diri kami bagi pekrina jelma si lain, ibas ngalakan COVID-10 siwah enda. Bagi Bapa, pemerintahan kami itutukan kami, gelah ia banci sehat-sehat dalankan kerina program-program singgo ibahanna, segelah enda kerina Tuhan Yesus banci dalan arum menghuli, banci ipergunakan untuk kemuliaan masyarakat kala si enterem Bapa. Bagi nandangi keluargana, kam tetap beteguhi ia, kam tetap mereken kriahan ukur manbana, segelah ngalakan berbagai kini seran si ala kena sangagun dari enda Bapa, banci ia tetap meriah ukur. Bagi Tuhan Yesus, rototuka kami nandangi pemerintahan daerah kami enda, segala Bapa, banci kerina enda dalan menghuli, terkhusus Bapa nandangi pilkada si kentisik nari ilakokan Tuhan. Segala Bapa, pemilihan perkada enda pedancir dalam menghuli, lalit permasalahan si terjadi, ibas masyarakat si kelewat kami enda Bapa. Kam tetap Bapa, si ngajari partai politik Bapa, segala ia banci, neruskan perpolitikan na alu menghuli, la rebanca rusuh ingan kami enda. Tapi tetap Bapa, ibas ngalakan perpolitikan enda pedancir dalam menghuli. Segala kelanjutan pembangunan ibas daerah kami dan cierdalan menghuli. Bujur Bapa, enda krina indesken kami manbandu. Bagepe nandangi kebaktian kami si berikutna isahkan kami manbandu. Segala Bapa kerinang kami banci ersikap terkhusus si ertugas Bapa. Danci mempersiapkan dirina, gelah banci ilako kena kebaktiin berikutna alu mahuli, rasbekrina ngawan perpulungan kami, banci ersikap lako dengkehkan katandu. Bujur Bapa, enda indeskan kami, ibas anak du Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Perpadan man dibata. Turang rasenina, nina dibata ibas kitab Yesaya 42 ayat 6. Aku Tuhan, enggon di lokam lakon dalankan surah-surangku. Kutegu-tugu janah ku kawali kam. Arah kam ku bahan perpadanan ras kerina bangsa. Arah kam ku berikan terang man bangsa-bangsa. Dibata tetep kap erdahin guna pelimbarui kegeluhenta. Manusia radu ras tinepana sedeban.
Di bata tetap ersura-sura makaikan kita jadi perkakasna, kunanehken kelang ate naman kerina manusia. Si pepaguhi perbadanenta alu endendenta, ibuat ibas kitab endenden nomor 254 ayat pemena saja. Disuruh dibatasi keleng-kelengan, si sampat-sampaten asa kengasupen, kue mekap tuhu siman bahanenta, raduras kerina kita dahi kenca, palas tanam pati emate mekuah, musi Tuhan Yesus enggokap nampati, meriah ukurta adi teman pula, masa pediaren jedat ate jadi, disuruh dibatasi keleng-kelengan, si sampat-sampaten asa kengasupen, kue mekap tuhu siman bahanenta, raduras kerina kita dahi kenca. Siap. Dari awal. Ninta dage sekala-sekala. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipepadiamin. Rehmin kini rajandu, sehlahmin pratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Bremin man kami nakan cukup ibas waris si sendah enda. Alami min salah kami, bagi ni alami kami salah kalak kempak kami. Olamin baba kami kubas percobaan, tapi olangilah kami hidup silat nari. Sabab kam kapsimada kena raja, ras kuasa, ras kemuliaan sedekah-dekah. Amin. Ada pendibata, alu tetap ngedakan kerina di depan, guna jadi gegehta. Alu kenlah pasu-pasu ibibata nari. Ipasu-pasu jala ikawali dibata kita. Siang ayo dibata asinasa ibabonta. Janah melias atena ngelem kita. Ita tapi bata kita. Janah malam ateta ibahanna. Amin. Bujur ibarat tanggulung, selamat hari Minggu membantah Rina, sehat-sehat kita Rina. Bujur.